ꯍꯧꯖꯤꯛ program ama kai taunaba smallest and the biggest element of puthonaba in a matrix amadagi ko adugi program tawba yanaba kai magi logic ta hana pet yang thoje when a given matrix ya ko jaida a ne lore a ji magi size na kya na matamda kai a column jo row jo 3 3 hoba aduganda kona ham tawtije kaina kanda magi kona smallest minimum of thokada ni minimum de ya a00 have the sida leba element je hana sign tawsan ba andagi maximum puthokba have the biggest element puthokba tamda jo khoi max hai variable je da si a00 the level element je assign tawsan ba anduganda hara try to yexiko sonjena I gi j gi variation hai column variation sandana row variation adugi variable I am lore son j variable am lore column gi variation tawgi ba column change tawgi ko next by next down of ko aganda my logic se kai to have done na koina finding minimum puthokba ga puthok je ba ako sida a I j have this the variation sigi sina I row sina a j column a I j column my index siga kari size samna ga dore na koina I gi value sina 0 or 0 si parengi 0 na try gi value selection I gi value ne ba si da lai ja I value ne selection angi pass row da lai value ji I value ne ba si I value ata ne si value check kar de ba और इंडस्ट्री सिंजन दबा and a kanda a की value क्या हो जाएगा हम लोग comparison तो तुझे a 00 जी वही a 00 की value जी क्या ना 21 है वो 21 जगह when a00 sida ham sinkanda minimum de ko kya na de a00 ne ba ado ma 21 je ga dum compare to ne ba mana a00 ham to de a00 21 chikan de sin lan ba ni na bai si ran si kana ji pang tho e ba ko ni condition chuma kan de si pang tho ka ran kai go ma condition check to wi sana if ko ma se na ma ga di if ha ga if ki statement oita ga di siga di lan marina and a00 21 atra 21 si 21 is less than 21 ai condition lan marina si statement execute taw ro ko ren anu kan doren a01 di kana 22 na tra ma value ma on di value me 22 and si condition chum lan ma si lan and ga na si jam jo mo execute taw ro and ga a kya 02 a02 di 1 natra 1 si condition chume si condition chum ni si pang to kan na na sai minimum hai bi dia koi min hai positive kona min hai positive kona kai ni logi min hai positive kona a00 ji 21 fix thang ra ni ko 21 ji fix thang ra ni haji min ja 21 ji da 21 ji mo chi kai na hap te ba si sai 1 ji kai ma pa le ba no a02 da le value ja se hap la ne ba pe ko da 21 ji ki pm ta ga di min da hap la mai to na si joren a01 gi mai comparison gi matam la 32 ga 1 go mo hajing min da ka ya ga 1 ya ga na tra 1 ya ga ni na ji
ꯈ꯭ꯋꯥꯏ 21ꯁꯦ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯁꯤ 1 ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 32 ꯁꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗ 4 ꯁꯤꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏ 78ꯁꯨ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏ 10ꯁꯨ 1ꯅ ꯆꯥꯎ ꯄꯤꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ 3ꯁꯨ 11ꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯤꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯃꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔ ꯂꯩꯅꯤ 1 ꯃꯤꯟ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯟꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯅꯝꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯤꯛꯄꯗꯨ ꯇꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯦꯛꯁꯀꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯦ ꯃꯦꯛꯁꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ 21 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯔꯦൻ ꯅꯪꯅ 0 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯖꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ 0 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯦ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 0 ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯪꯅ 2 1 ꯂꯧ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ 2 1 ꯁꯥꯏꯖꯇꯨ ꯍꯣꯔꯦꯟ 2 ꯌꯧꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ 0 ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯦꯛꯁꯁꯨ 0 ꯍꯥꯏꯗꯤ 21 ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯕ is greater than kaya nanggi kaya 21 sina greater than nate ay hela ba ba sumaina 21 sina p ba ba aij 21 natra ahamba sidai hojje ba ko ai hori yansi 21 si condition je laan manina akhoi si execute tawran se condition if comma sina ta ga si da ko sana if sina ganda si if ki body if ki statement oi ta ga de condition laan mane si adam link de bidala ni max ta ho value da adam link de bidala si comparison taw de ni ko matang da a01 22 natra 22 si 21 ni comparison taw matam da ji 22 na chaw ni na my statement si changane ba ane max ta kya yawi 21 yawi 21 je hojik kai yawani 22 nu sana option gane ko ana option gani aduga next ta koi comparison to je a02 ki kana element je 1 na tra sigan je chumbra sigan je la min ni se ji to roi matang 32 ki mu check tawani 32 check tong matamda si condition je chumbanina koi je max 22 yawi pose le jong 32 yaw le ne 32 assign to se ne si lo na ji kong to la ya 4 yung check to ne 4 an si de 4 ira ne si condition je la mine si ji to roi aduna aji 78 chamu 78 dong magi a12 je lakana 78 ki condition je chumbanina si if ki magi manung ki part se si ji tong ne ko if ki max ta ke option de 78 option lani si 78 option gra aduga ji check to ko je 10 3 11 sai matang check to ko ta ne la chaw dana magi max hai variable option bore na do max hai pin out lo ba ane ba si ne magi logic hai ta ga ti ko na ko ji si gi program je asi coding je iri si ka mai program da koi kamai tawi ida koi array de la ra size magi 10 ni size maximum magi area size 10 row 10 oiba ne column 10 oiba adu ki capacity je ko ij na row variation gi horen
variable ama ko j jina column variation gi variable ama m n na jina changada matrix to gi size row and the column do adu variable mo adu thamba mo ko min na jina smallest na traga minimum element do adu half ya na variable ama max jina biggest na traga maximum element half ya na variable ama da declare tore integer type ko adu kan ani suwa wi kano je ja line so line hai tare ko ani suwa line da kaya ra nangi row the column gi magi number of kano da row machine gano column machine gano have the matrix to gi adu kan da scan option na kan da hai ba khoi changai ba machine do adu do I sort over the m and n address sort over on man reference pira mathang da changai ba mathang da nang na matrix size sama koi 3x3 gi ren khala adu element kya chang da 9 chang bodo chang wa ra adu follow machine kan da ai jina kare ba row gi variation row mathang row gi index da 0 1 2 na mai lai na at mai tong na ko adai amai to na for loop ama sina kanda row gi mathang nam column loop ama for loop ama ko sina kanda column gi j gi ko adu kan do limit sina comparison pyramid na koi changai ba kano do and when element da to limitation p ni ba na hen na chang na ba overflow thok na ba ko adu kan da ka ji sort tok to ba scan option na kan da koi array a da ko da start tower ni tower mathang da khona changai ba element ding do age array do matrix to yeng na ni ga hai na nam thom bai wa ne ba ko nam thong na ba dang ta for loop am sinara row gi ma column gi ma ga sinara kan da for loop ani sinara kan da masai gi e de le ba element nam thong na ba no hai ra ko dai da sibakta koi kasum kanam tawde ajai matrix ma mai row column hanga adu changhala adu nam tha lo ya adu tang nam ok do min de da ko sai taw do logic to min na variable je da ki e je le ba element do san tok so tham hai max sai ba je le ba element da san tok so tham hai kalong na ba horan chi comparison taw ga ma gi min de gi max top thong na ko the follow am sina follow bigi follow sina ke do na row ki variation do agi sina ne aduna ai zero de hola adu ga m mai row ki kana do ko mai size da do comparison to la kana mai to da thang column ju j ga n na sa column ki size to kan bi do ko na ta if5 condition am sina kana ang changai ba element do aduga max ta koi max kai happy 0 a00 da level element do adu ha pa na ja condition chum ta ga di ship ji to la da ga la na mathang gi line da chakile ne ko mai to na si da si to evi ado ani se plot min maximum puto ko jo dei de minimum puto ko jo plot bisale ko ani po sa ni chama na bani na ko adu kan horen se da last ta hapon da je max na max variable da ka chaw da pa mani min na me ka de pick do min da chala ne do for loop se an se loi ra ka na min ga max ka yo loop de awa element do min max da ade do nam thom me wa ne do kan si ran ta wa yang si ga mo ran ta wa yang se mai to yang si da kwa na da e je si line ni se number of column 3 by 3 into 3 3 yang chang row ju column ju 3 wa ba ko anu kan da nang ge array element je kya chang de na ha ma tam da ko 3 by 3 3 into 3 je kya na 9 array element 9 chang de ne ko ai je 9 hen na chang jen yo ko om su ra mari
manga taru tare nipan mapan tara tamathoi trying to hendan change ko sa hendan change adu tagaju nam thok de pozidi trying to mapan kang namakan ne bana trying to tram lu changa ga jo sila mapan kang nama ya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 di 9 na tra yan si ma changa iba mapan ja si ba katang lawi ne ba ko aduna ko exact si da comparison hapami je I is less than m kan j is less than n kan hapami da comparison da si pha na ne ko mai he na chang tan na ba si size si matuina the maximum minimum putok bai dira na ko dai uda nam yeng uda nam khang mani 2 9 awari da tawriba for loki coding matrix na si putorai no ko senior ko gi kana mada to the area magi ni putok max putok ko an ta ga na jo iPad ai bi ana ba yang o ito performance